Ndabasuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mwese mukurikirana amakuru n'ibiganiro byose tubagezaho ahangaha kuri Gitare News TV. Gitare News TV akaba ari umurongo wa YouTube ukugezaho amakuru aba ari kugenda avugwa hirya no hino ku isi, ariko by'umwihariko amakuru yacu akaba yibanda mu karere k'ibiyaga binini. Muri aka kanya rero ndazindutse cyane kugira ngo ngere nkugezaho amakuru agezweho ku itariki ya 9, akaba ari itariki rero tugenda turebera hamwe amakuru agezweho cyane cyane twibanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahaguye abasirikari b'umutwe wa SADC. SADC rero akaba ari umuryango w'ubukungu wa Afurika y'Amajyepfo wohereje ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu butumwa bwiswe SAMI DRC. Ndetse nk'uko mubizi ku munsi w'ejo bundi perezida wa Afurika y'Epfo nka kimwe mu bihugu byohereje ingabo muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba nta wundi rero akaba ari Cyril Ramaphosa, akaba yarari mu Rwanda aho yanavuze ko rero bashobora guhindura ubutumwa bw'amahoro nako ubutumwa bwo kurwana bari barimo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bitewe n'uko ngo ibihugu byose ndetse n'abasanzwe bafite amateka ku bibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yuko bakomeje kugenda bagaragaza ko umujyo bafashe cyangwa se icyerekezo bafashe cyo kurwana n'umutwe wa M23 yuko bizagorana kugera ku gisubizo kirambye ku makimbirane ari hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aka kanya rero ndagira ngo nkugezeho amakuru akomeje kugenda caracara hirya no hino by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru rero tukaba tuyahera ku nkuru ivuga ko SADC yemeje urupfu rw'abasirikari bayo bapfiriye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa mbere. Turanareba kandi n'izindi nkuru zikomeye zizindutse zivugwa nazo tuzigarukeho 5 kuri 5. Ingabo za SADC ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zarashweho igisasu, bamwe barapfa abandi barakomereka. Ni inkuru rero turi gusoma ku kinyamakuru Minembwe Capital News, ni ibyatangajwe rero n'umunyamabanga w'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC, bwatangaje ko abasirikari 4 bo mu butumwa bwiswe SAMI DRC bapfiriye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abandi nabo bakaza gukomereka. Mu itangazo uyu muryango washyize hanze rigenewe abanyamakuru ry'umunyamabanga wa SADC kuri uyu wa mbere tariki 8 z'ukwezi kwa 4 2024, riravuga ko hapfuye abasirikari 4 abandi 3 bagakomereka. Muri iryo tangazo SADC yavuze ko ibabajwe cyane n'ingabo zabo zapfuye, ikaba kandi ivuga ko abasirikari 3 mu bapfuye ko bakomoka mu gihugu cya Tanzania n'undi umwe akaba akomoka mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Aba 3 baguye mu nkambi ya gisirikari ubwo igisasu cyaturikaga, mu gihe uwa Afurika y'Epfo yapfiriye mu bitaro Igoma aho yavurirwaga ibikomere. Itangazo rya SADC risoza rivuga ko yihanganishije imiryango y'abapfuye Tanzania na Afurika y'Epfo kubera kubura abasirikari nk'aba badasimbuzwa, ko kandi yifuje gukira vuba abo 3 bakomeretse, kandi ikaba yarifurije nyine gukira 3 twakubwiye ko bakomeretse. Agana rero tariki 15 z'ukwezi kwa 12 2023 nibwo ingabo za SADC zageze mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu butumwa bwiswe SAMI DRC. Izi ngabo zikaba zaraje rero hashingiwe ku byemezo byari byarafashwe n'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa SADC, bikaba byarafatiwe iwendoke muri Namibia tariki 8 z'ukwezi kwa 5 2023. Izi ngabo zigizwe n'iza Malawi, iza Afurika y'Epfo n'iza Tanzania, zose ziri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tukiri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero n'ubundi turarebera hamwe inkuru ivuga ko intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyobowe na Bill Clinton zaganiriye na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ku mutekano w'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
iyi nkuru nayo tuyikesha ikinyamakuru Mirenge Capital News aho banditse bavuga ko intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda muri ibi bihe byo kwibuka ku nshuro ya 30 zagiranye ibiganiro na Perezida Paul Kagame. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 8 z'ukwezi kwa 4 2024 umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yakiriye mu biro bye intumwa ziyobowe na Bill Clinton wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko byatangajwe n'ibiro bya Perezida Paul Kagame. Byatangaje ko mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere Paul Kagame yakiriye Bill Clinton wabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uri mu Rwanda nk'intumwa yoherejwe na Joe Biden mu kwifatanya n'u Rwanda kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi. Byakomeje rero bitangaza ko ibiro bya Perezida wa Repubulika rero byakomeje binatangaza ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame n'intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko baganiriye ku gukomeza umubano hagati y'ibihugu byombi ndetse bakaba baganiriye no ku mutekano w'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi intambara hagati y'ingabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 yobuye mu mpera z'umwaka wa 2021 kugeza ubu rero imirwano ishyamiranyije impande zombi ikaba ikomeje kujya imbere aho M23 ikomeza gufata ibice byinshi mu buryo butigeze bubaho aho iyi ntambara yatangiriye. Reka rero mbashimire kuba mukurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho, mbararikira kuza gukurikirana amakuru tubagezaho mu kanya kari kubuze. Gusa sinakibagirwa kubabwira gukanda kuri subscribe, mukande kuri like, mwibuke kandi gusharinga aya makuru. Ari nako kandi mushobora gusiga ubutumwa bwanyu muri commentaire maze mukadusangiza ibitekerezo byanyu cyangwa se mukatubwira amakuru mwifuza ko tubakusanyiriza nayo tukayatunganya tukayabagezaho 5 kuri 5. Agatangaza kabaye bamaze kumwirumba babahembye bakwita za sapiro none hari ibiyoga bitaga bya hegere ngira ngo rabyibuka barabinywa baba nka yambe bayanyoye viagra irangije ngo mbe njangwe iri hehe ngo nyirongore ubwo barishora baramanuka. Hari akace gato ngiye kubabwira uzamukugana mushake ku kiraro ahantu bita Rutobogo. M23 yahashize abasirikare bakeya kuko abandi baba ari ahantu batabona, ubwo abasirikare bakeya bagiye kubona igitero kiraje basubira inyuma birukanka umuhanda wose, abandi bakoma karuru barirukanka ngo babirukanse M23 ngo bayifate. Bageze inyuma ahantu ari igiti cy'ingazi niba ukibuka hari akayira kagatiriza gahari kahingukaga na Gikaruba ariko utageze hejuru bakubagiye hariya icyo bita umurundi. Ariko mbibutse ko Katanyama ntikirwana, mwana nzambe ntabwo akirwana kabisa. Byo mu nabimenye byo bibekiriya harwana umurundi hakarwana FDLR hakarwana n'abanyatura bagiye barabakurasira bamaze kubarasa abari bacitse ku icumu barirukanka. Nuvuga ngo ambulance wanjye wampaga amakuru hakurya ambwiye ati hari kuza ambulance 6 zikurikiranye zirimo abapfuye, zirimo abacitse amaguru, zirimo abacitse imitwe, byose byari birukoza harakuri bitaro bya Kakatindo bya Sebeka niho bari kugenda babatwara abenshi, niho bari kubatwara b'inkomere. Ubwo leta ibonye ko nta kundi rero bikora ikoresha artillery irarasa noneho kuko yarashyiraga hirya inyuma za Mubambiro amazu yo Musake amwe bayarashe barayasenya kuko ibisasu hari byarengaga bikarenga hirya inyuma kwa Madimba bikajya inyuma, hari ibindi byagarukiraga hagati bisenya ya mazu ya Sake, amazu menshi ya Sake hino. Ubwo ni ya mazu ya Sake urenze kuri cya kigezi andi bahingiriza aho yose bayashize hasi bayarashe yahiye mu muriro aho umuyonga. Munyumvire icyo gihugu kirengera abaturage acyo kibirinduka kikarasa kigasenya amazu, kandi akaba aribo bazanabirinduka bakabesha ngo ni M23 yarashe, ariko uyu munsi ho nibo bayirasiye kabisa bikumugaragaro. Hari akandi gashya kabaye barashwe ejo bundi bararashwe mbe muhire barasayira BM bayirashe
ihinduka inyuma. mwarambwiye ngo yitwa sabasaba. Sabasaba ya bayita abatanzania bayita sabasaba. Ejo bundi bayirashe avango ni drone ngo yahuzi ngo niyo bayirashishije ngo mbega ngo yireta ngo ntago wenda ngo ntago bazi aho izi baraga M23 iri kuzikura kabisa ngo kubona igisasu kiza. Bivuge neza. Yego bivuge neza uvuga uti kuva baraswa mu Isake bari muri ya nama nayo yivuge. ndiho narindi kujya kwanza natanga update z'iki cyumweru cyose ndi butange neza uyu munsi none nkavugira kira gitero cyabaye kwa gatatu. Cyo kwa gatatu cyo ndakigarukaho kuko n'umwihariko. Uyu munsi rero agashya kabaye rero barashwe abagerageje kunyura Nzuro urahareba hirya inyuma. Nzuro kira gice cyose cya Lac Vert kirakontororerwa hakurya nta muntu ukorosinga aho ngaho. Nakuya ngo ni bahindutse nka yanjangwe mara kunywanya Viagra kavuga ati njangwe yambeba njangwe irenge kwirongora naho ngakinira ko kamashu kazi kare wikindure ha umuntu yafashe undi mujosi. Ngarutse rero harakuri ya nama yo kwa gatatu, ariko abantu bamenye ibyo nama byari byagenze bite? Yego abasirikare barahembwe ba leta, FDLR irahembwa, barabaza rendo nabo bahereza dukeya barangiye bwatero okay kugira ngo tujye gushimisha umuyobozi wacu president wacu. Unavuge ko ari two twatumye bateza imyivuru mbagatanyo muri Goma. Yego bari kurepinga abagore. Yego noneho aya twara dufaranga baremaze kubona hari igihe abantu banasinda bagasinda nabi baravuga kanze bajya kurasa ari cyo gihe bagiye kurwana. Noneho urareba hara ku station hejuru ira station ya Sake hejuru kuri karagasozi ka Matsa karaho mu FDLR uhare ariko mu FDLR ntago bajya bamukoraho bajya bamwihorera kuko nuba bamurashe aha bari nk'agakingirizo kugira ngo ajye abone uko akurura abandi bagenzi be. Noneho kubwo butasi buhari baragiye ati muratewe abandi badonginga ako gasozi ka Matsa. Urebe uramugezi bajya bavuga ngo yunyoshirira amenyo harimo akayira karimo hirya inyuma. Usa nkaho wigera ku majagi iyo uhagaze aho ngaho kuri uwo mugezi ureba imbere ubirindutse mu buryo bwawe harimo utuyira duhari tw'inyuma tubirinduka k'agasozi ka Matsa ugakareka. Wamara kurenga ya mazu ari aho ngaho ukaba winjiye mu kintu cy'umukenke gihari cy'isovu mu majagi. Harimo tuyira rero muhire utwo tuyira n'utwo dutarasha aho ngo barakugiye bakurira mbusha aho ngaho cyagihirire cyavuye Goma cyavuye mu Bambiro kirakumanukira kibaza kugeramo hagati igice kindi kinyuma bagiye kumva mva n'inkuba ziri kubakubita barabakubita kuko nta numwe wigeze ugera kuri ako gasozi ka Matsa ntawe ahageze. Yarokotse gana hirya inyuma abandi bose bamwe bafatirwa aho ngaho ariho havuyeho n'inama y'igitaraganya yabaye yataranisha abajenerali baragenda bahurira mu Bambiro. Yamana rero ya M23 AFC yamana itemera karengane itemera ko bwoko bupfa havamo umuntu arabwira ati murabizi hano hari inama simusiga hari igiye kubamara atanga location na donation zose ewana bagiye kumva bumva inkuba hari inkuba njya nibuka mu gicwa muhire twatutashye tuvuye ku ishuri hari ibitama by'umugabo bitaga Bizima Karaha by'umweru byinshi. Inkuba yarabikuyise mbona ibitama biri kugaragurika. Drone yanjye yarambwiye turabizi haje inkuba irakubita bagiye kubona sabasaba yahindutse inyuma ubu ngo bari kuyicana ahubwo ntuzi ko abakongomani bokereza amano zose abatekera amandazi hanze
n'amabenye ntuzi ko bayatekera hanze ubwo mba nibaza yuko iyo ndazi izaba ihenze yokerejwe ku nyuma ya sabasaba muhe barapfuye barapfa 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 nta n'uwasezeye hundi habaye bahise bakoresha n'indi nama barahunze aho bageze kwihuza bakana amatelefone ngo bare ko harimo umugambanyi urimo bavuga ko ntago bidashoboka ko M23 yabarasi kabarasa bene ako kageni mu cyicu muri target ya nyayo idahushije nta muntu urimo watanze amakuru ubwo ibitaro byaragiye birongera biruzura nk'uko byari bisanzwe Katanyama FDLR iratikira aho ngaho babahutu bisaba Zarendo barapfa icyo gihe hapfuye abantu benshi ariko tubigarukeho nta musadeke waguyemo kuko nta musadeke tubyibutse ko nta musadeke ukiba mu bambiro tawe bose barakambuye muri update z'ubushize twababwiye ko bakukiye inyumba no ku kibuga cy'indege ubwo ni gutyo byagenze kuri uwo munsi wo kuwa gatatu ibitero by'aho ngaho nuko byabaye na n'ubu ngubu bajye bakomeza baze bashimashime baze bagerageze twebwe nta kibazo iwacu twinywera amata ntacyo bidutwaye tugahirikisha kuko amahoro yaramaze kuboneka bo bakibuza amahoro rero reka banze bayabura kuko banze kuyashaka so rero muri update nizo ngizo zari zihari babwira ngo urugamba rurakomeje ariko aho rugenda rugera ubu urusigaye n'urw'abaturage abaturage bo ubwabo bari kwisabira ngo M23 nize batabare kuko aho bari kumva amakuru yuko abaturage batekanye rero urugamba rurakomeje mureke abarwanisha umunwa naho twege tuzarwanisha intwaro kuko nicyo twiyemeje kandi hazapfa batatu babiri dukomeze hafi babiri umwe akomeze kuko koze yacu urumvikana aho igereye ahangaha buri muntu wese niye ni yacu udashaka kumva wa mugani wa fande muzehe Chayimani yavuga ati udashaka kumva azumvishwa n'ikibatsi cy'umuriro ntacyo mureke dushire hamwe kandi dukomere ku muheto ntitugire ubwoba ntiducike intege ngo uriya bamufashe oya rwose nta kibazo niyo yagenda akagenda hazavuka n'abandi nkawe kuko urugamba ntabwo rurangizwa n'umuntu umwe kandi na Fande Makenga n'ubu ngubu niyo yagenda havuka nka ba Makenga nk'ijana intanga niyo yagenda havuka ba Makenga ba nanga ijana ariko koze yacu ihari kuko twarabyaye twaravutse ntago tuzapfira gushira ariko icyo tuzi ko igihugu cyacu vuba ahangaha tugiye kukibona hari akantu nshaka kongeraho mbe muhire hari abantu hirya nigeze ko baruvuga ngo M23 atinya gufata Goma ngo yanze gufata ibirombe inshuti zanjye mureke mbabwire ugi wabo nta rwanira imitungo kuko imitungo niye Igoma ni iwacu Igoma si w'abandi kandi umwana ugi wabo ntago aririrwa gutangirwa isaha n'isaha tuzajyayo kandi n'ubu turahari sinibaza rero impamvu abayirwa bavuga ngo yango twananiwe Goma ngo kubera abazungu ubwo se aho tugeze hose niyo bahatugejeje nangwa bibwira koko oya banumve yuko n'ubundi twahageze abazungu ntibahageze basakuza ngo yango hariye ngo hari impamvu ngo itatuba ngo M23 ihafata ngo hari impamvu M23 itajya mu rubaya hakose irajya mu rubaya gute imari bayicukura mu murima w'iwacu mbe muhi irahari gusa umurima wacu se nose azajya kubirwanira ngo agiye kujya ngo kurwanira amabuye nawe kandi ari iwabo isaha n'isaha azayasoroma amatunda arahari areze n'ibindi kuyamara reka bibe igihe n'igitondo dukenera kujya iwacu tuzahajya kandi n'ejo mu gitondo ndagenda njya kunywa amata iruvunda ntinshaka ncyurire bunyori ntinshaka ndare bihambwe nangwa se ninshaka nigarukire imushaki aho nshaka nzarara aho ngaho kuko iwacu ni amahoro sawa murakoze rero abibwira ngo aho tuzagera ngo ntitwenda kugerayo ni iwacu umwana igihe wabona mu gitondo arabyuka akagenda sawa murakoze kandi dukomeze tuganire dutarame twibukana ibyacu mugire amahoro y'Imana urakoze cyane Nyundo kuduha update ngira ngo nk'uko wari ubivuze ntabwo nubwo koze twese tuyirimo ariko tuyumva mu buryo butandukanye ni nayo mpamvu twebwe abo dufatanyije dukomeza tujya inama ndetse bizajya bigenda neza ndongera ngaruke mu kanya nyuma y'aka karirimbo k'uyu mubyeyi yahimbiye Makenga